O le amao mo mua I le isure. Bua lau walunga malanga ngā whingalo. E tu sai lava o le saini po le saini. Whaatu la fono pe whaale tu la fonoina. A o le saini lea ua vevesi ei ono le loan lua se lau tolu suma le 5 afe. Le sa fai se tasi o leo wha malo lo sunga ya vise sio. Silau. Ia a o loo moli ai. Ona ua whao ngā se ai pe saini se ai. Ia le saini a le sunga le malo leo si lia fo. Ia le fionga ia na nai vani. For the loan signed by a private lawyer. Samoa National Provident Fund employee Antonina Lelesi Wow gave evidence and explained and clarified the process of preparing a loan application. She said, as the loan officer, she prepared all the paperwork for the loan application in question, then passed the file on to the legal team who deal with the guarantors and the deed. She also explained that the borrower has a choice of using the SNPF, which is the NUPIFA, lawyer to witness and sign, or a lawyer of their choice from the private sector to witness the guarantors signing the deed. Antonina confirmed that Silau's loan and guarantor was witnessed and signed by private lawyer Faimalo Matumua Matthew Lemisio before the Samoa Nupifa legal team, and that she did not see Nanai in the office to sign the deed. The case centers on Silau's $235,000 loan, which Nanai allegedly signed as one of the guarantors. End of quote. O le mangingo ia Samoa manai tamama tina matua mata mufai mali atau fa Samoa tu le parkala fale tu futasi ya misa. Amata mufai oto tu le fa Samoa. O le moli maulea al tamaita Yesua ya Antonina po Antonina le lesi wow. O ia sa tapenaina matu fatasia pepa ma mea uma mole long. Nga uma loa nga ku whaakasi e kamaika ia Antonina tapenanga o le whainga o le loan. O na ave loa la ia lea I le vaenga o lo o ngafa ma le whainga o le whaale tū la whanoina. Lo ia nupifa. Lo ia le nupifa. O la koula ia e wha maukuinga ma saingi mea uma. O aia inga fo ila o le whainga o loan ngei. E filifili le tangata lea e apala yaku. Leonga le loan. Visesio pe mawhai o ngai a whao ngā inga lo ia le nupi wha. E saingi langa loan. Pe a watu fo isa ngai a lo ia. E fili lava ia. O le mafuanga la lea na avatu ai lo e visesio or kangaka lea lea ngawhai le loan. Le susunga I lea li I lo ia. O whai ma lo matu mua le misio lea koksisira mai ai. Lea lo ia lea. Ai si kai lea lo ia. E lo ia e whai maianga sign o le blood o le gang. Yeah. Sign o le gang, member I ngengi usila. Anyways, toi fo ila I o tātou le tusi. Ai tau te le fo I le tusi o visesio o fōringa I o visesio. Ai le o koe leo visesio a o ngā fōringa I e kai mingaru e whai le long. O le leo. Toi fo I mai la I e le tātou tusi. Whai mai leo le whaamatalanga a le tamaitai leo Antonina le whai ngaruenga nupi whasa whai le long. Ngaia va aia lo ia ale nupi fa ma le lo ia a visesio le sunga ia Matthew le misio po fai malo matumua sai ko kongu uma o le poku nga saingi ai ae nate le iva ai ia nanai mana tua mai o nga ngai le apia lo ngai ngoi I o ia o le faa maongia po le guarantor o le tangata lango e latu e faa maongia se long mana tua le mea leve vesi ei Samoa o le wake iwa pipi I le saingi anga ngai
ai le iai le ngai I mele Lai Afrika ngai. lai malanga male a o avea le fionga le sa fa pito ma pale mia o le make ka mo fai e fa mangingo le anga o lea ua mori mau mai le tamaitai sai ko kong o le nupi fa sa faia ngā ruenga longo winga o ngā ruenga a koa le a taua o Anthony Narki fa ko a hand over lo nga o nga kasaingi a le uri ia o lea lai mori mau mai Antonina e le iwa ai ia na nai vani I ko kongu o le ofisa I le kaimi lea nga kasaingi ei lo ia a lea e sau le loan wa approve ua saingi mai ei na nai